SAL KWTAL Charitable Trust ni Luwajijakma bai Chasalo Jampuijala ni New Grace High Hill Schoolo Khlaijakha Summer Camp Pandao Narowairok Wngwi Manjakha Dr. Bijoy Debbarma. Actually, summer camp Khlaijakha drawing competition, spelling competition, storytelling competition, quiz day, chess competition. Schoolo Khlaijakma ni summer camp ni naharmung no ongkha Chini kanmung chamung de hukumurok no narokna ni kaisa samung botang hanai. Jampuijala ora Chini SAL KWTAL Charitable Trust ni New Grace Hill High School Jampuijala ora Jampuijala kaisa summer camp जों organize खालामो सिनो summer camp को जों जे activities रखो नारखा बा खालामनायखा आबो बिदिनो जोंनि परि दंनाय चलायनायखौ बिसिङाव जों माइरं जखौ रिटाखौ ताय वारो चिरे दाल बिदाल माने जे वामुरनो जों बर'फ्रा दिनै फोरोंनायखा वर्कशप बिसिङाव लोगोआव जों चलायनायखौ बिसिङाव कम्पिटिशननि कायसा एनवायरनमेन्ट क्रिएट खालामनायनि बागै जों drawing competition, spelling competition, borokno bisingo quiz competition, chess competition, pasta, some different category borokno competition akrok khlailaika, aron competition first, second, third select khlaio, some borokno trophies akrok semro yaporna. O pandane bisingte chini obno naharmu je chini puri tomnai srairo bising young generation no Chini je tradition, Chini je kumu, Chini je rapmu, takmu, okay, Chini je main job. Mana aku Chini bai kerja. Oh mana irokno cenderung borokno sen yapari kerenggai kelangi mana aja. Apa ni bagai sen oh mana irokno nak harmu Khlaino cenderung oh samro khlailaika. Tini oh Pandao sen belaikno naik ke, pohon dadamke sen khlailaimanka. Parents participation, student participation, by overall jotani participation sen belaikno kahamke manka. Obahai Pandao sen uram sen organize khlailai tamraina. Sudo New Grace Hill Community School of Chini sen other college school logo sen jadi obahai Pandao organize khlailani bas kana salos sekretarka sen aro jaga rogo sen khlailani because sini kaisa na harmo sini srailakno pora khini logi competition ni logi sini live ma hukumu na bahai ke preserve khai tingani na bahai ke chamber ko friendly kalangna na abu ucit basa na harmo profile mainly on na harmo te basa apa nama sonsa Atta kaisa koksa tabung ni je room sunai ro surun ni tong but buma bu farak je to school telang thamo ya bau chini ti pasal tamung kamung bat je sung lai man obon ke thung je obon ti le nang je nai tong nai gorong tam sana abon jeng zorani logi jeng technology based je kun manai technology was sini tamai ketal teknologi na sih saya adopt pai sering ni saya masuk itu sini je agak kecang ba live ma sini hukumu je mana rok kering sini sini kering oke apa yang mana rok no sem teruk juga ya kare sem pokoi tong mayo oh mana rok lo bus kamu tu ini sem kini ni os kong sama je sini bunga bukarok ni kami sini obo no koi bung tong lai sem je sapana doktor engineer ke je sapana tapi dunia ni kotor country so sendiri tong tapi ni sini live ma hukumu bai kerenjak mana rok no sem jate preserve faida ni je mana abu no ani next generation ani besar betul ani su borok no kerenggi kelangna ni buzugui yapari kelangna ni oh je sai ketemu omong sini bisingo matong nai sini omong kalau bisingo as well as sini tambah okra sakra kami naik online kodam naik online jodoh bisingo omane no sen bisa karakter ma permainan sudah teknologi sini ya sini live ma sini hukum sini tradisi abu nobo sen sini kami generasi no sen zai ke yapari ma Actually, Pandao SAL KWTAL Charitable Trust ni founder Debbarma School ni founder de Dr. Bijoy Debbarma bo Manjakha abahai kino kubangkok serungnai jok songbo Manjakha ni mokolok laika. Bureau Report, Chini Khorang.